Zamzo Production YouTube channel clear tu le ngai thtu te chibai kan buk a cheu kan rama dik na kan tlang au puya kaushan le khotlang puipun ni khwa thil inshil shiat nan hun kan mang 5 vek chu ani deuh ber mai thil tha chu kan benga alun ngun mol mol hle a azom lam ero chu kan that chetlang viau loisi thil tha le chalo po atitu azirin kan ngai swalin kan ngai cha a atitu azir pukin kan hmumoin lo ni berin alang to engpo ni se heng tun chuma kan han tar lan du chu mi zong zongin kan rama thil thleng shang shang sarkar thil ti dan malak to na le malak zel na tur shedu tan chan nge ngai zo na zo theina dan right to information RTI act kan man dan man ani mek dan thlerin kan ngai thla ho do na diglo theilo tur rangai RTI hi arin tlak ta lo mai nge he RTI hi thu nei tu te rirem zonga siam rem phot alo ni to chin reng em ni ti te kan thlir ho don ani mi in RTI manga thilan zo chan poimo tak chu thu dik shiat an du wang ani a minister thil soi adikem ti shiat tuma zot po an chan hemang ma se tun lai minister den RTI chana an endik tlat china RTI watch 10 CIC nena an complain po in omzia ala nei lo thudon danin tuna hian chief minister in RTI chana tura achang tu te buat sei pakhat po akol meka azo tu in achan na hi adon har pha don RTI manga zona hi ni somthum chunga chan tur ani a achang turin sarkar department a state public information officer SPIO an omchin SPIO hian zo na hi alo dong boka achang boka ma se tun haya SPIO win achan felvek nuwa ministerin an enle phot a om fo hei wang hian ni somthum chunga chan man lau po a om chin chief minister in akol mek po hi September ni som ni le panga a chan man tur ani a vo in ni thlengin an la chang lo karmasa khan chief minister in SPIO chan na hi akol to a chief minister nen achang hian pek chwa alani lo thu don ani hetianga minister in RTI channa an en masachin hi ahim lo ti in RTI watch 10 September ni kwa khan state chief information commissioner nena lung oilo thu an lo the lut to chief minister hian ama pu in RTI manga zo na chan na nena in anglo alo puang to a RTI mangin mi pakhatin chief minister relief fund manna azota chuta chuan CM relief fund dong tua MLA te party unit tele makti thei tur dangte anlang chutianga RTI manga thudon ani no chuan chief minister hian Facebook page a CM relief fund dong tu list a post thavele a RTI channa nen a in ang to lo RTI manga department pakhata thilzot tu pakhat chuan channa adon har thu asoya hei hi ministerin endik phot wang ani thu asoi RTI manga thilzot tu dang pakhat chuan a channa lamthei ani thu department lamin an shatira latura akal chungin ministerin a en phot don ti an shille a ni somthum chungin channa adon man lau pha ti asoi tuna kan hantar lan kha October ni som paruk sang ni le som ni le pali a the azol post in ati chwa ani a hetiang tak ani chuan apoi hle ang RTI zona chang tu tur head of department le staff fel tak an oma anin ani na angin office file record mil thlapin an chang mai tur ani a herdang lam emo belle pai emo a om fo chuan kan RTI hian rin a hlo lo anga chia nga in a om thuayang ti hi a hlo om tak zet ani ole thildanga hanlut ila October ni som period sang ni som hile pali wanglai ni chuakin atarlan dodal na tam tak oma se sarkarin tuial theiman at anti hniam don lauti atar langa tun tha October ni som paruk a cabinet chukhom chuan tuial theiman ti hniam ani lo tur thu thutluk na an lo siam to ani kha hemi rual hian Mizoram commercial vehicle union chuan thu chwa siam ngalin an thu chwa chu lo ngai thla ila press release ni som pakwa October sang ni som hile pali Saturday Mizoram Commercial Vehicle Union MCVU General Headquarters Executive Meeting chuan Mizoram mi pui zong te tan kan ding reng don ani ti kan initiative le ani Mizorama oilman asan awanga mi puiten antor na tur pumpel ani theina atana Mizoram sarkara oilman tiniam tura alo dil to chu cabinet meeting in rem ati lo
awangin October ni som pali sang ni som hile pali a lungoi lo na lantir kan tum chung changa NGOCC tenen income na kan nei ani pakhat na MCVU in oil man chenga ve ati hniam tura kan lo dil na chu NGOCC te chuan oil man cheng thung ve ati hniam tura an dil thule nikhat September sang ni som hile pali achanga oil man to tur ati na order suit le na revoke order achwa tur thu kan chief minister za takin an hne na asoi chu pomve turin min nge na MCVU chuan kan ramnu le pani thling NGOCC te min ngen na chu za kan ti in kan pomta ani panina October ni som pakhat sang ni som hile palia chief minister za tak chu mule ani a heta po hian oil man sang a revoke order ati chwa to thule ni som paruk October sang ni som hile palia cabinet meeting an ko thu ba ka oil man po anti thlem nge abe sei thu min shila chumi awang chuan lung oil lo na kan lan tir tu chu chula cabinet meeting ni reilo te a omdon awangin chu tal chu minghak sham ula anti chu za takin kan pomta ani pathum na ni som October sang ni som hile palia NGOCC ten joint meeting kan nei ni khan chairman NGOCC chuan nirat October sang ni som hile pali Tuesday ya kan chief minister za takin petrol cheng thum le diesel cheng thuma titlom tura Ngaihtuah angai thu le cabinet thurel ani awanga cabinet meeting bukin Ngaihtuah le tura cabinet meeting po ko thwai ani tur thu te chumi chung chuan captain abens ada tur ani thu alo shil pum ve tura min ngen na chu pom ani palina Mizoram puma kong athiat em awangin khotam taka Mexican service po atlan thei to lawa nuala ele barni tin mamo phur tu truck te po kong laya antlu in an chena se ma Mizoram PWD kong chanbik te chu Mizoram sarkarin an siam thathuai kan phuta company shangin an siam te po siam thathuai tura kan ngen na chuan omzia anei to lo bok ani pangana ni som pakwa October sang ni le som ni le pali Saturday ya MCVU meeting MTOA office ani chuan chief minister za takin athupunga NGOCC le MCVU te mintiam to oil man ti hniam tura min lo shil chu cabinet meeting in angaya kal tlang le ti hniam lo arel tak awangin MCVU chuan zoram puma commercial vehicle zong te chu ni som ni le pathum October sang ni som ni le pali Wednesday zing da ruk achanga tiam chin omlawa din ni se ti in arel ani parukna zoram mi puiten kantana lung oilo na lantir tur kan ni ti sha a min lo thlop cheu turin kan ngenin kan som cheu ani ole kha an thu chwa chu ani a sarkar sum in dai jok nan ti in tual theiman ti san ani a mi pui phurit siam cha tilavin MCVU in an dau dal vele ani a engber nge kan chat pui don ti kan ngai dan cheu manga comment pek kan tum cheu don niam